Socijalistička partija Srbije pokušat će da reši nezaposlenost kao najveći problem Novosađana stavljanjem u pogon industrijskih postrojenja u kojima je nekad radilo na hiljade radnika. U susretu sa novinarima predstavnici gradskih odbora socijalista, Jedinstvene Srbije, Partije Ujedinjenih penzionera Srbije i Socijaldemokratske partije Srbije ponovili su zalaganje koalicije za preispitivanje svih privatizacija koje su uništile firme kojima se grad dugo ponosio i za dovođenje novih investitora u Novi Sad. Naš cilj je da u Novi Sad vratimo industriju i da na taj način otvorimo nova radna mesta i rešimo osnovno, najveće i goruće pitanje Novog Sada, a to je pitanje nezaposlenosti. Kroz to pitanje nezaposlenosti dalje bi se posledično rešavala ostala pitanja tipa uređenja grada, ulaganja u infrastrukturu, a zaduživanje grada bi dakle išlo isključivo u svrhu otvaranja novih radnih mesta i reindustrializacije grada. Osim reindustrializacije Novog Sada, koalicija Levog bloka zalagaće se i za postojanje garantovanog otkupa poljoprivrednih proizvoda i stabilizaciju cene hrane. Također Sević smatra da je uz mali trud moguće poboljšati kvalitet usluga zdravstvenih ustanova, a kao primjer naveo je da se rad call centara u bolnicama može organizovati angažovanjem osoblja koje ima neophodno stručno obrazovanje. Koalicija okupljena oko SPS-a zalagaće se i za to da javno-komunalne preduzeća budu u službi Novosađana koji su zapravo i njihovi vlasnici. Siniša Sević ponovio je inicijativu Socijalističke partije Srbije za besplatan ulazak na štrand otvaranjem sezone, jer ako Beograđani mogu besplatno da uđu na Adu Ciganliju, zašto to isto ne bi mogli i Novosađani?